ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. او کشا تابداری کو لستا سنا دا اللہ و دا رسول او عمل کو نیک ورکو با منگایت ثواب داغی دوچن دوچن او تیار کرے منگاغی لرا رزق عزت والا. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے بیبیانو دا نبی نے تاسو پشاند ایچا دا نورو زنانونا کہ تاسو دا اللہ نے یرا کوئے نو جو علم کوئے پا خبرام کنی تمو بو کی آسڑے چھ داغ پزل کے مرضویم اوائے تاسو وینا نیک شران. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. او سے گئے اخفلو کوٹو کی درنا او مخکار کوئے تاسو ڈول سنگار پشانت جاہلیت زوڑ. واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وآتینا اللہ ورسولا. او پابندی دمانز کوئے او زکاة ور کوئے او تابداری کوئے دا اللہ و دا رسول اللہ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یقیناً غواړي اللہ تعالی چلری کی ساسنا پلیت اے قرآن د نبی او پاک ساتھی تاسلا پخ پاک والی. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا. آیا دوائے حقا چی بیانے دیشی استاسو پکورنو کی دا اللہ دایتنو دا حادثو دا نبینا. یقیناً اللہ تعالیٰ دے بارک لدن کے خبر لرن کے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یقیناً مسلمانان سڑی و مسلمانان خزیم و مومنان سڑی و مومنان زنانان اور تابداری کو ان کی سڑی اور تابداری کو ان کے زنانا اور رشتہ ان کی سڑی اور رشتہ ان کے زنانا. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اور صبر کو ان کی سڑی اور صبر کو ان کے زنانا. اور عاجزی کو ان کے اللہ تسڑی اور عاجزی کو ان کے زنانا. اور خیرات کو ان کی سڑی اور خیرات کو ان کی زنانا. والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور روجل ان کی سڑی اور روجدار زنانا. اور بچ کو ان کی خپل عورتون لرا سڑی اور بچ کو ان کے زنانا. آیا دون کے اللہ تعالیٰ لرڈیر نارینا آیا دون کے زنانا. اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. تیار کرے اللہ تعالیٰ دی لرا بخشش د گناہوں ثواب لے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ندی جائز مومن سڑی او مومن زنان لرا کلچے فیصلہ کرے دا اللہ او دا رسول یو فیصلہ چوی دی دی لر اختیار دی دا فیصلو مبارکے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. او چاچے نافرمانی اکڑا دا اللہ او دا رسول دا یقیناً گمراہ شدے پا گمراہ اخکار سرام.
وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. او کله چې ویل تا کستا چې الله پاک باندې انعام کړو او تا په مې انعام کړې چې وسات ځان سره د خپل بیوی او یره کو د الله نه او پټ سات تا په خپل ځل کې هغه شی چې الله تعالی یې ښکار کوي. وتخشى الناس والله حق ان تخشى او یره کو لا تا دخل کو د ملامت یانا او الله تعالی حقدار دې د دې شداغه نه یراو کې. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ارگل پورا کو زید سے بدائے خپلی بی بنا حاجت پورا نو پنی کا سر در کرمگا حق زنان تاتا دیر پارا چی نئی پا مومنان باندے ستنگ سیام پبار د بیبیانو د متبناگانو دری کے کلشائی تنخبل پورا حاجت پورا کی. وکانا امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ تعالی پورا کرے شے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نشتا پا نبی بانے ستنگ سیا پا رسول دائے کے چھ فرض کرے اللہ پا دباندے پشاند طریقے دا اللہ پائے کسانوں کے چھ تیرشی مخید دنا او دے حکم دا اللہ تعالی اندازہ مقرر کرے شے. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. آکسان دی چھ رسول بید اللہ تعالی پیغامونا او یرے کولا دا اللہ نا او نیرے دل اچانا سوا دا اللہ نا او پورا دا اللہ تعالی حساب کن کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار اشاد ناری نوستا سنا لیکن دے رسول دا اللہ دے داغ پیغام رسی او آخری دے دا پیغمبرانونا او دے اللہ تعالی پارسیز بانے پوئے لرن کے. یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو یادو اللہ تعالی پڑی ریاداش وسبحوه بکرتا واسیلا اور تسبیح وائے اللہ تعالی لرا سبائی و بیگائی. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. اللہ غزات دے رحمتون رالی کی بتاسو او ملائک داغم تاسل دعاگانے غاڑی دید پارا چوباسی تاسلا دتیرون رناتا وکان بالمومنین رحیمان او دے اللہ خاص پیمان والو رحم کا ان کے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام وعد لهم اجرا کریما. پیشکشی ددی با پاغرز سے اللہ سلام خامخ کی سلام نیم اور تیار کرے اللہ تعالی دل اجر عزت والا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی یقیناً منگا لے گلے تو بیان کو ان کے دا حق اور زیر ور کو ان کے منن کو تائر اور کو ان کے نمن کو لرام اور دعوت کو ان کے دا اللہ دین تداغ پا حکم اور چراغ رنا کو ان کے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا.
ازیر اور کا مومنان تددے چی یقیناً دی لرد اللہ تا طرفنا فضل دڑیلوے ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. او خبرہ ممنا دا کافرانو دا منافقانو او پریک دا خفقان دائی پا تکالیف واندے اور توکل کو خاص پا اللہ پورا دے اللہ تعالی ذموار. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. ایمان والو کلش نکاح قیدا سو د مومنو زنانو سرام بیا طلاق ورکے غی لرام مخکید لاس لگول استاسن داغی سرام نو نشت تاسو لرا پاغی بانے سیدت چی تاسو اشمارے فمتعوهن وصرحوهن صراحا جمیلا. نو سامان د دنیا ورکے غی تا اور رخصت ورکے غی لرا رخصت خیستان. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک. اے نبی یقیناً حلال کڑی منگتا درا بیانے چور کڑی تاغی تا مہرون دائی او حقا چ مالک شیستا خیلاس داغ چانا چلا غنیمت کے درکڑی تالرام وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. اولونا دترستا اولونا دترورانوستا اولونا دماماستا اولونا دماسیگانوستا خواغ زنانا چه ہجرت کڑی استاسرام. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. دارنگا خزا مومنہ زان ابخی نبی تام کلچ ارادہ لری نبی چاغپنے کا سراخلیم خالصتا لک من دون المؤمنین. دا ٹولی آواز تالر حلال دی ما سواد نور ایمان والونا. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. یقیناً عالم یمگا پائش مقرر کری منگ پدی نور مومنانو مہر پبارد بی بیانو دری کے او آغا چ مالک بھی خلاسونے دری دیر پارا چ نہیں پتا بانے ستنگ سیاو دے اللہ تعالی بخنا کون کے رحم کون کے. ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء. رست کول شید نمبر نا حق زنانا شتو غاڑے درینا او زان سرے او زے کول شا شتو غاڑے درینا. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. او ہاں چ دغواڑی داغی او زے کېدل داغنا چ مخکری جدا کړي نشته اس گناہ پتا باندې. ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. دا طریقہ نزدې د تا چ یخی کی بدائی سترګې نبا غمجن کی او خوشحالی و پائے چ تدیل سور کے ٹولے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما. واللہ علم دے پائے چستاس پزرنوں کی سری او دے اللہ تعالی علم دے صبر کو ان کے دے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. ندی حلال تالرا زنانا پستری قسمنو سلورونا اور ندی حلال چ بدل کیوں آلے تو پدی بانے نوری بی بیانے اگر کا تعجب کیچی تالرا خائص دائی ما سوا دائنا چ مالکی استا خیلاس. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا.
او دے اللہ تعالی پارسی زبانی پورا ساتن کون کے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. اے ایمان والو مداخلے گئے کورون دا نبی تام مگر پاوخ چی تاوس تا اجازت در کڑیشی دا داخلے دلو خوراک تام نبے تاسو انتظار کو ان کی دائے دا پخے دلو ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. لیکن کلچ روبل لشے خوراک تنور داخل شے کلچ خوراکو کینو بیا خوار شے ولا مستانسین لحدیث می سارے گے مینک ان کی دا خبرات رو سرام. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. یقیناً ستاسو دا کار تکلیف ورکی نبی لرا لیکن آغستاسو نہ شرمیگی. واللہ لا یستحی من الحق. اللہ تعالی حیان کی دا بیان دا حقنا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. کلچ تاسو دینا سامان نغاڑے ددینا شاطر پردینا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. دا طریقہ خپاکون کی راستہ سزلون لراؤ زلون در زنانو لرام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نری جائزتا سلراش تکلیف اور کہتا سو رسول دا اللہ تعالی اور نری جائز سے نکاح کے داغ بیبیانو سرا پس داغنا ہی چرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یقیناً دا کارونا دا اللہ تعالی پنجوانے ڈلویل بے گناہ نریم. ان تبدو شیئا او تخفوا فإن اللہ کان بکل شیء علیما. کخکار کوئے تاسو یوسی جائے پٹ ساتے یقیناً اللہ تعالی پاسیز بانے پوئے لریم. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء خواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. نشت گناہ پدی زنانو باندے اجازت ورکی پیوازی والی کی پلانان اخبلوتا او زامن اخبلوتا اورون اخبلوتا ریرون اخبلوتا خورین اخبلوتا انور زنانو مومنو تاوائت چمالکوی خلاسنے دریم. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اور یرد کئی دید اللہ تعالیٰ نا یقیناً اللہ تعالیٰ پارسیز بانے خبر لرن کے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ و داغ ملائک صلاۃ علی کی پخبل نبی باندے. نئے ایمان والا تاسم پاغوانی درودون وایا و سلامون کوئے سلامون کول. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. یقیناً کسان چ تکلیف ورکی اللہ داغ رسول تام لعنت کرے پدیبان اللہ تعالیٰ پا دنیا و پا آخرت کے او تیار کرے دید پارا عذاب سپگون کے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا. آکسان چ تکلیف ورکی مومنانو سڑو مومنو زنانو تام بغیر دائے کار نہ چاہیے کڑی یقیناً اچت کدی بزان بانے بدنام و گناہ کارا. گرانو او محترم موردن کو دا دکان پتہ یاد ساتھ ہے. ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا قصہ خانے بازار شاہ کباڑی بازار پشاور خار. اللہ من الشیطان الرجیم.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اے نبی و یا اخبر بیبیانو تا علونو تا و زنانو دا مومنانو تا چراویزان کی دزان دا پاسا دا غٹ صادرون اخبرنا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین دا طریقہ نزدید دیتا پی جنگلی کی بدین تکلیف بنشی ورکے دے وکان اللہ غفورا رحیما اور دے اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے لَئِن يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا کچرے من نشو منافقان اور کسان چدائے پزنوں کی مرض شگرے اور درو خورون کی بمدینہ کی خامخا زور بدر کو منگا تعالی رضی پبارکی بیا بنشیو سے دی دیتا سرا پدی مدینہ کی مگر لگا زمانہ ملعونین اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا لعنت بکڑشی پدے کم دے چی مندلی کی نولی کی با وجلی کی بب وجلو سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پشاند طریقی دا اللہ تعالی پائے کسانوں کے چتیر شوی دین مخیم اوی شریعون ابنم متر دا اللہ طریقی ذرا بدلے دل یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا تپوس کی استانہ داخلق منافقان قیامت مبارکی توڑتا یقینا علم داغ خاص تے اللہ سرام سشی پویا درکڑے تا تدائے مبارکی یقینا قیامت با واقعی کی بنیز زمانہ کے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا یقیناً اللہ تعالی لعنت کرے اب کافران و تیار کرے دیر پارا اور بل کرے شرین خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا ہمیشہ بیدی پائے اور کیا ہمیشہ نب ممی سوک دوست بچ کے ان کے اور مددگار یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وارس یاڑو لکی راڑو لکی با مخون دری بورد جانم کے وائی بدیم ہے ارمان دے تابداری کرے منگد اللہ و تابداری کرے دا رسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيلا اور دیبو یا ربا من خو تابداری کرو دخل سردارانو دخل غٹانو نو گمراہ کرو من لرا دحق لارنا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا یا رب زمگا ورکی دی لرا دیر چندون دازاب و لعنتو کے بدی بان لعنت غٹ یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبراہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا ایمان والو مکی گئے دائے کسانو بشان چھ تکلیف ورکو موسیٰ علیہ السلام تا نو بچو سات اللہ غل رازائے خبر ناشدی ورپسیوی زگاغو دا اللہ تعالی بنی بنے مخورد
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ نے یہ رکھوائے اوائے وینا برابر دشارے سرام، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قابل با لا تاسل راستہ سو عملنا بخن بگیتا استساد گناہنو اور چاچ تابداری اکڑد اللہ و رسول اللہ یقیناً کامیاب شدے پا کامیاب لویا۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یقیناً پیش کرے منگا مناسب ذمہ پاسمانوں پزمکا پغرونو، انکار کو آگی چ خیانت کی پائے کے او یرے اکڑائے خیانت نام او خیانت کو پائے کے بعض انسانانو انہو کان ظلوما جہولا، یقیناً دا خیانت گر انسان ڈیر ظلم کو ان کے ڈیر جاہل۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، عاقبت دار عذاب اور کی اللہ منافقانو سڑو منافق زنانو تا، مشرکانو سڑو مشرک زنانو تا۔ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، اور مہربان بکی اللہ تعالیٰ پو ایمان والو سڑو پو مومنو زنا مومنات زنانو، اور دے اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ٹول صفتنا دا خدائی تو خاص تے اللہ علیم، اغزات تے شراغ اختیار کیا سیزنا شر اسمان کے آشریز مکہ کے، اور خاص اغلرا صفتنا دا خدائی تو باخرت کے مشترے اور غر حکمتن والا خبردار پارسن۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ عالم دے اللہ پارغس شران نوزی پزمکہ کے اور سچروزی دزمکے نام، اور آغس شرا کزی داسمان نو سچ ورخی جسمان تا، اور اللہ تعالیٰ دے رحم کو ان کے بخن کو ان کے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اوائی کافران نرازی منت قیامت تو ایتنا قسم دے خام خابرازی تا اس قیامت، رب زما پوئے دے پٹولو غیبو نپٹی گی داغنا وزن دے او ذری اسمانون کے او نپز مکہ کے، انا وڑو کے ندی ذری نو نغٹ مگر دا ٹول دی پا کتاب اخکار کے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ دید پارا چی بدلبور کے لائے کسانو تا چی مان راوڑے عمل نے کڑی دا وحی مطابق، دا کسان دی لا بخشش دے گناہوں اور رزق دے عزت والا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ آکسان چی کوشش کی زم پایتن کی مقابلہ کو ان کی، دا کسان دی لا عذاب دے دا سخت عذاب نا درناک عذاب دے۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اپوئے لری آکسان چی ورکڑی شوئے تا علم چاہ کتاب چی نازل کڑی شوئے تا تستاد رب دا طرفنا دا حق کتاب دے او دے ہدایت ان کی لاری دا غزات تا چی زورا وردے ہوستائل شوئے دے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اوائی کافران آیا اخیم تاستا یو سڑے چھ خبر در کی تاستا چکلا زرے زرے شے تاسو پا پورا زرے کے دلو یقیناً تاسو با خام خائے یا پا پیدائش نوی کے. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. آئے جوکڑی دپ اللہ تعالیٰ بانے درو پا قصرا آیا پدبانے لیوان توب دے نو درو گوئی بخطائے بلکہ کسان چیمان پا آخرت نے لری دی بازاب کی دیو پا گمرائے لری کی دی. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا نگوری داخلک حاغتا چدی مخکری آچ دی شادری اسمانو ندی اوزمکا کو غاڑو کتب را کاگو دی بزم خخ بکو دی را بزم کا کے یا بروغر زم پدی بانے ٹکڑے داسماننا یقیناً پدے کے خام خائے برد آغشا لرا ہراغ بند لرا چھ حق طرف تورگردیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور یقیناً ورکڑو منگا داؤد علیہ السلام تا خاص تخپل طرف نہ غروالے ویلو منگا غرونو تسبیح وائے ددم گرتیا کہ او تابکڑوں گا مارغان ہم اور نرمکڑو منگ دلر وسپنام انعمل صابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. ویلو منگا عمل جوڑاو تو پورا برابر زغریم اندازہ کو آپ پیوزے کولو دکڑو کے عمل کو نیک عمل یقیناً ستاسو پا عملون لیدن کے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اور تابکڑو منگا سلیمان علیہ السلام در ہوام سبائی وقت کی تل داغی دمیشت بمزلو مازیگری کم تلے پمیشت مزلو واصلنا له عین القطر بیولم غاغد رایوچین تامیم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغ من عذاب السعير. اور پیراننا دا سخلکو کارون میں کون دا مخامخ پوکم درہم اکشاب کو گوالیو کو ددینا دا حکم زمونان سکوبم غاغتا عذاب لور صدون کی. یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. جوڑول بدی حغل را حغا چاب سغوختم عبادت خانیم نقشی دا آبادوم او خانکونا پشانت دلوی حوزنوم او دیگونا چپدے بکلکو لاڑوم. اعملوا علی داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کوئے قرآن داود علیہ السلام عمل شکر او کم دی زمان دا بندگان نا شکر گزار زمان.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ارکلاش فیصلہ راوسم پا سلیمان علیہ السلام دمارگ نو خبر ورنک دے خلق تا داغ دمارگ مگر یو چنجی دزمکی چھ خوڑلے داغام سام ارکلش دے راپری وخکارش حقیقت دا پیریانو کدا پیریان پا غیبانے پویدے نبوی سارشی دی بازاب رسواگون کی گیم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. یقیناً وہ دپار د سبا والو دائی پمل کے نخید عبرت باغونو قسمہ قسم صدقی طرف و صدقس طرف نام. کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ویلو منگا خورے در رزق در رب ستاسونا شکر کوئے دا ملک ستاسوم دے فیدی والا ملک اور رب ستاسو بخنک ان کے دے. فعرضوا فارسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل. ندیم مخواڑو دا اللہ دا شکرنا نرالے گل من فریبانے سیلاب دا بندریم او بدل کمگا دیل را دیا باغونا پنورو باغونو سرائے چی خاندانو دا میو بی خوندام او غزانو پکی او لغنتو دا بیرو لگونام. ذالک جزیناہم بما کفروا وهل نجازی للکفور. دا سزا اور کرم دل را پسودائی چری کفر کرو اور سزا نور کونگا دا سی سزا مگر کافر تام. وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا قرى ظاہرة وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. اجوکڑوں منگا پمن زدیو پمن دائے کلو کے شپائے کی من برکات چولی اور کلی چیو بلتبخ کارے دل انداز کڑوں من پائے کی مزل ویلو منگا گرزے تاسو پائے کی دشپیو دروازوں خبامن سرام. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. رب زم لروال رالے پمند سفرون زمگا کے ظلمنا اکڑل بخل زانو نجوڑ کمونگا دینا قصے دیبرت اور زرے زرے کڑمونگا دی پپور زرے کولو. یقیناً پرے کے خام خار ڈیر عبرتو ندی ہر غشال رائش ڈیر صبر کی ڈیر شکر گزاری. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً رشتی نے امون دو پرے خلقمان ابلیس خلقمان راٹول ور پسی تابیش ول مگر دیو ڈلی ایمان والونا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. انو دے ابلیس لا پریبانے سزورم مگر مونگ پہ مسلط کر دے پارا شخکارکو مونگ چسو کی مان لری باخرت داغشانا چر آخرت نہیں بشک کے. وربک علی کل شئن حفیظ استعرب دے ہر سزبان حفاظت کن کے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
تو ذرا مدد سوائے کسانو تا چھ ساتو دعوی کوئے دا اللہ نہ سوائے چھ دا شرکاری دی خو اختیار نہ لری دا وزن دے او ذرے پاسمانوں کے اون بزمکہ کی انشت دی لرا پر اسمانوں بزمکہ کی صبر خان انشت دی لرا انشت اللہ لرا ددینا سوک مددگار ہوں ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له اور نفم نور کی سفارش دا اللہ پنیز باندے مگر حق چال را چ اللہ علیہ اجازت کری حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر تردے پوری کلا چیر لرکڑشی دزرون دے ملائکونا دیبوئیم سویلی ستا سورب عیب اور توی حق خبر ہے کرے دا اور دا اللہ تعالیٰ دی اوچت الوزات دے قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تو آیا سوک تاسو لرا خوراک در کی دا اسمانوں نظمکنا طور سروائے چلا یقیناً منگا یا تاسو خام خایا اور ڈلبا پہ ہدایت بانے کلکی او بل ڈلبا پہ گمراہ اخکار کی دن نئیم قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون تو آیا تپوسن کشی کے دے ساسنا دائنکم سجرم کریم اور تپوسن کی زمنا دائے چتاو سکارنا کوئے قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم تو آئے جمع والے بکی پمن زمن کے رب زمنگا یا فیصلہ کی زمن پمن کے حق فیصلہ اور لائق فیصلہ ان کے عالم پارس قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم تو آیا او خیماتا کسان چتاسو یو ذکری دا اللہ تعالی سر شریکان اچرے شریک نشترے بلکہ اللہ دے یو زور اور دے حکمت نوال دے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون انے لے گلے منگا تو مگر ٹولو خلقو دا پاران زیر ورکو ان کے و یر ورکو ان کے خلاکن دیر در خلقو نا پوئی گینا ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین دیوئی کلبی دا وعدہ در وزد فیصلے کتاسو رشتنی ہے قل لكم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون طور تو آئے تاؤس دپارا لوز دے مقرر دے اور وزیم نبشی رسو کے دے دائن یو ساعتو نبا مخی کے دے شیم قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه اوائی کافران اشتری ایمان روڑوں گا پدے قرآن ان پائے کتابوں چددن مخ کے نازل شیرین ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول وكتبين لدن کی آغاخ چدا ظالمان با ادرو لشی بنیز در عبدالیم ورگرزی با باعث ددی با استخ جوابنا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين او آئے کسان چھ کمزوری گنل شو بدنیا آئے کسانو تا چلوئے کڑیو بدنیا کشر نوے تاسو نخام خامون با مومنانوے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين
او بیا کسان چلوئی کڑے وائے کسانو تبوئی چی کمزوری گنلی شو با دنیا آیا منگا منکڑی تاسو د ہدایتنا پستائن شتاوس تا ہدایت راغلیو بلکہ وہ تاسو بخبلا جرم کون کی وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ابو یا کسان چی کمزوری گنلی شو آئے کسانو تا چلوئی کڑے وام بلکہ مکرونا دشپے او دروز استاسو کلے چی تاسو با مونتا دعوت راکو چی کفر دیو کو پا اللہ او دی گرزو آغسر شریکان واسر الندامت لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی عناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون او پٹھا کریخ پیمانتیا کلچ عذاب وینیم یا اخکارا کریخ پیمانتیا کلچ عذاب وینیم اواشو منگا توقنا پسٹنو د کافرانو کے بدلا نشی اور کرے دیتا مگر دا عملن چلی کول وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون انہی لے گلے منگا پیسکلی کے یرور کون کے مگر ویلی دی غٹو مالدارو دائیم یقینا منگا پائے چتاسو پیرا لی گلی شیئے کفر کون کیوں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین اویل بدی منگا دیر مالدارو او دیر اولاد والیو نیو منگا عذاب راکڑیشیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون تو یقیناً رب زما فراخی روزی اشارہ چوغاڑی و تنگوی ولیکن اکثر خلق پوئیگی نا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون انری ستاسو مالونا و نستاسو اولاد پدا سے مرتبہ کے شرانزدی کی تاسو منگتا پرانزدیکت مگر آسوگ چیمان راوڑی عمل کڑی موافق دا وحیم ندا کسان دی دا پارا بدرا دا جوچن والی پسودا عملنو چری کڑی اور دی باپ بال خانوں کے پامن سروسیدن کی والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون واکسان چی کوشش کی زمون پایتونو کے پدا سے حال چی مقابلے کی دا کسان بپازاب کے حاضر کریشیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تو یقیناً رب زما فراخی رزق شالر چوغاڑی د بندگانو خپلونا او تنگی رزق غلرام واش خرچ کوئے تاسو سشید اللہ پلار کی ناغب تاسو لدائے بدل در کئی اللہ دے غرا رزق ورکون کے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اب کم رس اللہ براجمہ کی داٹول بیا وہی ملائکو تا آیتا کسانو خاص تاسو لرائے بندگی کولا
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. دی وئی پاکی دا تعالی رات زمگا مددگار یا زم حقدار دا بندگے دا دین سیوا بلکہ دے خلقو بندگی کولا دا پیرانو اکثر ددی پائی بانی یقین لرن کیوں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. نُنَّ اختیار نہ لری بعض استاسو بعض را دا نفع اور کولو نہ ضرر دفع کولو. او وایمگا کسانو تا چھ ظلم کرو بدنیا کی اس کے عذاب دور ہوا چھ تاسو بد دے اور تکذیب کاؤ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. او کلچ بیانی بر خلق و آیاتنا زمگا اخکار اخکارام دیوئی نرے دا سڑے من نرے دا مگر یو سڑے رے واڑی دے چی واڑی تاسو لرازائے طریقینا چی بندگی پہ کول استاسو مشرانو. وقالوا ما هذا الا افکم مفترام اوائی دی نرے دا مگر دروغ دی جو کڑیشیم. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين. اوائی کافران دا حق پبارکے کلچ حق دی تراغے نلدا مگر جادو دے اخکارام. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. اندی ورکڑی منگا دی تاس کتابونا دا شرک چلولی دی آغی لرا دا شرک دبارام اندے لے گلے منگا دی دستانا مخ کے سو کیراور کونگے. وکذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. اور تکذیب گڑا کسانو شدین مخ کیوں اور ندی رسیدری دا موجودہ کسان لسمے حصے دائے معلوم تا چمنگائے لور کڑو آئی زمون رسولانو تدرو جنوے نسرنگش زما عذاب پائی. قل انما اعظکم بواحدا ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکرون. تو یقیناً تاست زواز درکم پیو خبرام و توجہ کے دا اللہ دپارا دودوا یواز یوازی بیا فکرو کے بڑی مسئلہ کی. ما بصاحبکم من جنت ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. نرے استاسو دا خیر خواہ نشت استاسو پر خیر خواہ بانے اس لیونتو نر دے مگر یر درکون کے لئے تاسو تا مخید عذاب سخنان. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهید. تو آغا کما غختلی استاسونا سمزدوری بدی بیانوانے نو آغا مزدوری تاس تپاتی نشت زمائے وز مگر پا اللہ بانے رے. اللہ تعالی ہر چیز بانے حلم لریم. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. تو یقیناً رب زما وشتل کی پا حق سرا پا باطل بانے اللہ رے خپو یا پٹولو پٹو سیدنو. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. تو آئے حق راغے نشیا والخار کے دے باطل لو نہ دوبارہ کے دیشیم نہ دوبارہ خار کے دیشیم.
قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب. تو آئے کذب لارشوے من یقینا بلارشوے بما و بال بزما بزان مانی حکما شرد ہدایت مندلی نددے وجنا چی وحی کڑے دما رب زما یقینا رب زما ہر سوری و نیز دیم دے. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. کبین تیلدن کیا آغا وقت چی دا خلق بگبراوشی نبی ددی بچ کے دل لورا اوبن ولیشی دی دا مکان نز دینا. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. اور دی بئی منگا ایمان راوڑے بدے اس سرنگ بئی ددی د پارا رانی ول د ایمان دلرے زینا. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. یقینا کفر کرو دی بدے دین مخکے او اشتل بکول دی دبے دلیل خبرو دلرے زینا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. او پردب واشورشی پمنز دی او پمنز آئے کے اشدی سواری لکسنگ چدا سکار کڑشے دے ددید پھر بیان سرا دے نمخ کے یقیناً دی اٹول پشک مریبن کلک شک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. طول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ الرحیم چاول پیدا کون کے دے داسمانونو دزمکے جوکڑی دی ملائک لر پیغام اڑن کی وزر والدی دودوا ادرے دے او سلو سلو یزیدو فی الخلق ما یشاء. زیات والے کہ اللہ پا پیدائش دا وزر ددی کے چسم رو واڑی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالی پارسیز بانے قدرت لریم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. آج پرانزی اللہ تعالی خلق لرا دروازہ رحمت نشتے سوک بندون کی دائے آغاش اللہ تعالی بند کی نشت سوک ازادون کی دائے پست بندولو دا اللہ نا. اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت نوالے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفقون. اے خلقو یاد و احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو عائشتر سوک پیدا کون کے اللہ نہ سیوان چتاسو لر خوراک درکی آسمانوں دزمکے نام ننشتے حقدار دبند گئے سوا دغنا سرنگے اڑو لکھی گئے تاسو دا حق نام. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَقَدْ خَلَقْ تَعْتَ دَرُوجًا وَمَخَفَكِيَ یقیناً دروغجن ویلشیو دیر رسولان تستان نمخ کے او خاص اللہ تعالیٰ تا گرزولی بشی ٹول کارونا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے خلقو یقیناً وعد اللہ تعالیٰ رشتہ دام
نو دوکن در نکی تاستا جون دنیاوی اور دوکا در نکی تاستا پا اللہ باندے سوک دوکا در کون کے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یقیناً شیطان ساز دپارا دشمن دے نوینی سے پا دشمن ہے. یقیناً دے خوبلیخ پل ڈلا دے دپارا چشی دور والونا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. آکسان چی کفر اکڑے دیر پار دے عذاب سخت. آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی موافق دواہی دیر پارا دے بخشش و اجر. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا سوک چی ڈولی کڑشی آغتا بد عمل داغ نوینی آغیل رخیستان. یقیناً اللہ جرے بیلاری کی چال چوغاڑی اور ہدایت کی چال چوغاڑی. ندی زیستا ندی زیستا سا پتی بسے داپسا سنو داپسو سنو دواجے. یقیناً اللہ عالم دے پائے کارونوں چری ہمیشہ گئی. واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. او خاص اللہ غزات رالیگی ہوا گانے نو پورتکی وریزین چلو منگا وریزی ازمکی وجتا نو تازکو منگا پدے و بوسر ازمکا پسوچ والی دائینا دارنگ بئی دوبارہ جوندی کے دلستاسو. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو. سوک چی غاڑی عزت اللہ نہ دی غاڑی ذکر خاص اللہ لدے اختیار دے عزت ٹول. خاص اللہ تا ورخی جی کلمہ پاکا اور نیک عمل پورتکی اللہ تعالی غیلرام. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. آکسان چی چلونا جوڑی ناکارا چلونا دید پر عذاب دے سخت اور چلونا ددے کسانو ہلاک بشیم. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم جعلکم ازواجا. اور اللہ استاسو پیدائش شروع کرے دخورنا بیادن فینا بے جوکڑی تاسو جوڑے جوڑے. وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلم. حمل ناخلی یو زنانا و نوزد حمل کی مگر پا علم دا اللہ تعالی سرائیم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. عمر نشی زیادے دے عمر ورکڑیشی او نکمی دیشی دا عمر داغنا مگر دا ٹول دی بلی کلی تقدیر کے. یقیناً دا لکل پالاون احسان دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح نجاج. اور ندی برابر دو دریاب دایو دریاب دے خوگ تندا مات ان کے اسی دن آسان دی سکل دے اور دابل مالگین دے اور مریکن خطن کے دے. ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ودھاری او دریدوارو ناخورے تاسو غوخی تازام اور اوبا سے تکالی چی تاسو یغندے.
وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اینی تکشتے پدے دریابن کی شلون کی دوبو دید پارا چتاسو الٹوے فضل اللہ دید پارا چدا شکرو گئے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ننباسی اللہ اشپا پرس کے ننباسی رشپا کے پخپل حکمی چلولی نور اس پگمے دا ٹول وچلی گی نیٹے مقررتا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونی ما یملکون من قتمیر دغ صفتون والا اللہ دے استاسو رب دے خاص اغلر دا بادشاہی آکسان چتاسو ترا مدد شوئے دا اللہ سیوا ای وسن لری بقدر دا پوست کی لاڈو کی گجوے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم کتاسو دی طرح مدد شوائن نوری استاسو آوازو ند مدد او قبل فرض ووری نستاسو اس قبولیت دا حاجت نشی کولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ او پرز دا قیامت با انکارو کی دی استاسو دا شرک ولنا او خبر نشی در کو لیتا استا پشاندہ غزات چی خبر لریم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے خلقو تاسو ټول محتاج یو اللہ تا خاص اللہ دے بے حاجتا استائل شے ان یشاء یصحبکم ویات بخلق جدید کو غاڑی اللہ تاسو بطول فنا کی رابولین نوے مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز انن داکار پا اللہ تعالی اس گران ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى نشی پور تکولے یو پیٹھی والا گناہگار پیٹے دبل او کاواز ورکیو درن بارے خپل بوجتا نشی پور تکے دے ددنم اسے اگر کیا بلل شے دد خپل انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير یقیناً استایرا فیدور کے آکسانو تاچ یریگی دخپل لبنا پحال دن لیدو او پابندی کئی نمانزو او چاچزان پاک د شرک نا یقیناً دے پاکی کئی دخپلی فیدی دپارا او خاص اللہ تری گردی دل وما يستوي الاعمى والبصير اندی برابر اڑن ولیدن کے ولا الظلمات ولا النور ان تیری و نرانا ولا الظل ولا الحرور ان سوری و نگرمی وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان دی برابر جوندی و نمڑی ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور یقیناً اللہ تعالیٰ اور اول کیا چاہتا چی واری اور نیتا اور ان کے حق چاہتا چی بقبرون کی ان انت الا نذیر نیتا مگر یرا ورکون کے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر یقینا منتلے گلے پحق سرا زیر اور کون کے ویر اور کون کے
اور نشتا ہے سمت مگر تیر شویرے پائے کی ارور کو ان کے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ او کدی تات دروغ جنوین صبر کوام یقیناً تکذیب کرائے کسانو چدین مخکیو راغلو ای تدائی رسولان خپخکار دلیلنو اپوڑو کتابنو پغٹ کتاب رنا کون کی ثم خست الذین کفروا فکیف کان النکیر بیاونی والما کافران پا عذاب سران سرنگش زما عذاب پاغیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود آئے نگورے کتن کی آئے یقیناً اللہ تعالی راورولی د اسمان د طرف نوبو نور استری منگا بدیو بو سرام غلی او میوی چ مختلف دی رنگو ندائی او دو غرون هم ٹکڑی دی باز سپین و باز سریم او مختلف دی بیام رنگو ندائی او تور دی تکتور ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانهم كذلك ود انساناننا او سارو او زند سرونا او سارونا مختلف تی رنگونم داغی ددائے پشان انما یخشى الله من عباده العلماء یقیناً یرکی دا اللہ تعالیٰ دا بندگانو دا غنا علم والا ان اللہ عزیز غفور یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور بخنا کون کے دے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا یرجون تجارتا لن تبور یقیناً کسان چلولی کتاب دا اللہ او پابندی دمانز کئی او خرچ کئی دائنا چمون دل اور کڑی پٹوخ کارام امید ساتھی ددا سے سوکی دار ہے شیشر ون بربادی لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور دید پارا چی پورا بور کی اللہ دیتا ثواب نظری او زیادی بور کی دیتا دا فضل نخبلنا یقیناً اللہ تعالیٰ دے بخنک ان کے قبل ان کے دخاملون والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر او ہوا چ وحی کڑے منتا تا د کتاب د اللہ نا دا حق دے پدا سیال چ تصدیق ان کے دای کتابونو چ ددنا مخکریم یقیناً اللہ تعالی ٹولو بندگانو خپل لرام خامخا خبردار دے بدی اولیدن کے ددیرے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بیا ورکڑے منگا دا کتاب قرآن آئے کسانو تاش غرکڑی منگا دمین دبندگانو خبلونا
اور باعث دی کتاب والا ظلم کو ان کی پخپل زن باعث دی درمیان روان دی باعث دی ناڑوان دی کی دن کی پنے کو عملنو توفیق دا اللہ ذالک هو الفضل الکبیر دادا مہربانی لوے دا اللہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير دید پارا جنتون دید ہمیشہ سے دلو داخلی کے بدی آغیتا اچولی کی بدی تپاغے کی بنگلی دسرو زروں ملغلروں اور جامع ددی و پائے جنتنوں کے رے خمویم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ادیب یہ حمد ندید اللہ اغزاد چبوترے منا ہر قسم غم یقیناً رب زمگا خامخا بخنک ان کے دے قبل ان کے دنے کو عمل انوے الذي حلنا دار المقامت من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اغزاد دے شراوستلی امونگا کور دا دے رکے دلوتا دا وجد فضل خبلنا نبرسی منتا پدے کور کیا پدے جنتنوں کے ہس تکلیف و نبرسی منتا پدے کے استڑے والے والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور واکسان چ کفر کرے دید پارا دے اور د جہنم فیصلہ بانشی کے دے پدی بانے دا مرگ سمڑشیم انا بشیس بکولے ددینا دازاب داغینا ایس دغ سے سزا اور کو منگا ہر غڑنا شکردام وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ادی بشغی وی پائے جہنم کی وائی وام یا ربا او باسی منگا چم عمل کنے کمل غیر دائنا چمخ کے من کمل عملنا کول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ابویلی شی ورتا آیا عمر نو درکڑے منگا تاستا دمرا عمر چی نصیحت قبلو پائے کی آغشا چی نصیحت قبول کرے اور آغلے ہو تاسو ٹولو تایر درگا ان کے فذوقوا فما للظالمین من نصیر نو سکے عذاب نشت ظالمان در اس مددگار ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالی عالم دے پٹولو پٹو سیزنو داسمانونو دزمکی یقیناً عالم دے پائے خبرو جبسینوں کی هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره خاص اللہ ذات گزولی تاسو خلیفگان زمکہ کی نو چاچ کفر کو نو دبانے با سزا دو کفر ددیم ولا يزيد الكافرين كفرهم من ربهم إلا مقتا ان زیادتی گئی کافران لا کفر کول دائی پنی ضرب ددی مگر غصد اللہ ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا ان زیادتی گئی کافران لا کفر کول ددی مگر تاوان ددی
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه تو خبر را کے پبار دا مددگارانو کے چتاسو تارا مدد شوائے دا اللہ نسیوا اخے ماتا سشد حقا شدی پیدا کری دا جنس دزمکینا آیا اشتری دی دا پارا سبرخا دا واقدار باسمانونو کے یا ورکڑے منگا دی تا کتاب ندی پخکار دلیل دی دائے کتاب دا وجنا دخپل شرک دبارا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدے نکی ظالمان بازے دبا سرما گردو کور گول ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً اللہ تعالیٰ راٹیں گئی اسمان نوزم کا دخوزیدلو دخبل زینام او کو خوزیگی چرتان نیشی راٹیں گولے آغیر رائے سو کرسو دو خوزولو دا اللہ نام یقیناً اللہ تعالیٰ دے صبر کو ان کے وخن کو ان کے واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم او قسم کرے دے مشرکانو بالا مضبوط قسم نخبل کشر راشدی دسو کی رور کو ان کے خامخاشی بدی خر دیر ہدایت بندن کی دہر ڈلنا فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا غار کلا شرائع دی تیر اور کون کے زیادتی نکڑ لاغ دیل را مگر نفرت کول استکبارا فی الارض ومکر السیئ دوجے دلوئے کولو ددینا پزمک کی او دناکار چلون دوجے ولا يحيق المكر السيء الا باهله انرا گرین ناکار چلول مگر ہا سوک چدائے حقداری فهل ينظرون الا سنة الاولين انتظار نکی دا خلق مگر دا طریقو دا مخکنو خلقو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا نی شریعو بنو میں تا دا اللہ طریقی لنا بدلے دل ای شریعو بنموی دا اللہ طریقی لنا اوڑے دل اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة آیا نگرزی دا خلق بزمکا کی چوگوری جس رنگ شان جام دائے کسانوں چی دین مخیو حال دارے چاہی دین سختو بطاقت کے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا اونگ اللہ تعالی چاہے جس کے آغذرا حصے پاسمانوں کے اور نبزمکہ کے یقینا آغرے پویا پاسی قدرت لرون کے ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة او کنیول اللہ تعالی دا خلق و سبب دا عملونو شری کری ناکارا نبے پریخے پشاد ازمکبانے زند سر ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
لیکن اللہ رستقی دی لرا ترنیٹے مقررے کل چراشا نیٹ دی عذاب اور کے دیشی زکا یقیناً اللہ دے ٹولو بندگان لرا لدن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم قسم دے پدے قرآن چر حکمت نڈک دے انکا لمن المرسلین شہادت کی بڑے خبر آئے یقیناً تو خامخواہ رسولان نے علی صراط مستقیم و برابر لارباندے تنزیل العزیز الرحیم نازل کرے شیر نازل والدائے زور ورزات سے مہربانم دے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون دیر پاراچی یرور کے بدی کتاب سرا قوم تا شنری یرول شید دی مشران واغین نا خبر دیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون یقیناً پورا شید حجت ددی پاک سرو یا پورا شید فیصلہ ددی پاک سر خلقو ندی مان روڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فهم مقمحون یقیناً چولے من ددی پسٹنوں کے توقنا دا توقنا رسیدن کی ترزنوں بورے ندی اوچت کڑشی سرن علیہم وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اجوکڑی منگا دری مخیتا دیوال و دری شاد دیوال نو پٹکڑی منگا دی لران دی سشے نینیم وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اور برابر خبر دا پدی کیر اور کے دی لراؤ کیر نور کے دی لرا دی مان روڑی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم یقیناً فیدہ اور کیستا یرول حاغشاتا چتابداری کئی در ذکر اور یرکی رحمان ذات تپحال دن لیدو نزیر ورکا دلرا پا بخشش دا گناہنو پا صواب عزت من انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شئین احصیناہ فی امام مبین یقیناً منگا جوندی کو مڑی اور لکھو آغا ملون عاشری مخی لے گلی آغا عاشر اس سے پر خوزلی اور ہر شے منگا را گر کرے پا کتاب اخکار کے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور بیان کدیتا یوم مثال لے اکلی والو کل چراغ لیوائے کلی تالے گلی شی پیغمبران اذا صلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون کل چیلے گلو منگا دی تدو کسان ندی آئی تا دروغ جنوے نکلک منگا آغا پدرم مرگریم نویل دے پیغمبرانو یقیناً منگتا اس طرح رالی گلی شیو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون دیوئے تاسو مگر بندگان زم بشان اور دے نازل کرے رحمان ذات حصے نئے تاسو مگر دروغ وائے
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون حضرت رب زمگا خپوئی یقینا منگا تاستا خامخارا لے گلے شویوم وما علینا الا البلاغ المبین اور نشت زمون پزیمہ باندے مگر رسول اخکاران قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وإلى مشركان يقينا سپیرشی ومن استاسو دواجی نو کمانا نشے تاسو دے خبرونا خامخا من بتاسو پکانو ولو خامخا اوبرسی تاسو زمند طرفنا عذاب درناک قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون دیورتی اس پر روال استاسو عملو نجی چتاو سرزیم آیت آستان نصیحت بیانی گی نو دیتا تطیر وائے دیتا اس پر روالے وائے نا بلکہ تاسو قومی دحدنا تیری دن کی وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اور آگے دلری طرف دے خارنا یو سڑے منڈے والے وہ دیتا ہے قوم زمان تابداری کو دے رسولانو اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون تابداری کو ہے دہر غشا چن غاڑی ساسنا سمزدوری اور غی ہدایت والا